احلى كوسه ممكن تجربيها محشيه باللحمه والرز، حاجه حلوه قوي قوي قوي. تعالى اقول لك عملنا الكوسه الحلوه دي ازاي. طبعا لو عجبتك ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك. يلا بينا نشوف الكوسه التحفه دي عملناها ازاي مع بعض. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي وعليه الصلاة والسلام. وتعالوا النهاردة هنعمل كوسة محشية بالرز واللحمة المفرومة زي ما شفتها كده في المقدمة. حاجة ما شاء الله لذيذة جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. معايا دلوقتي الأول 2 كيلو من الكوسة. عايزين الأول نظبطها علشان خاطر الحشو. أول حاجة أنا بعملها بجيب المقوار بتاعي اللي زي ده وبخططها بالشكل ده للشكل، يعني عشان يبقى شكلها يعني شكلها حلو، يعني خطط بالشكل ده كده. وطبعا ممكن نقور بقى بالمقور عادي، وممكن تقوري لو عندك معلقه زي دي. المعلقه بصراحه بتقور اسرع من المقوار، يعني بتاخد حته مره واحده، لكن المقور الحقيقه يعني بقعد اقور كذا مره. هقور بيه كده الكوسايه بتاعتي، هوريكم دلوقتي اهو بالمعلقه. طريقه المعلقه دي الصراحه اللي علمتها لي حماتي، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. اول حاجه كده معايا طبق هنزل فيه اللي هو اللي جوه الكوسه، اللب بتاع الكوسه. خلاص كده كده الكوسيه بتاعتنا خلاص خلصت، ما خدتش لحظه. ليه؟ لان المعلقه عريضه بتاخد الكوسه مره واحده اهو بالشكل ده كده. خلاص هجهز الكوسه كلها بالشكل ده، وهحافظ على اللب بتاع الكوسه عشان هقول لكم هنعمل بيه ايه. الكوسه بتاعتي كلها بالشكل ده، وكمان خدنا اللب بتاعها هنحطه دلوقتي في التلاجة. وعندي دلوقتي بصلتين كبار خرطتهم بالسكينه مش بالمبشره. دول هسبك طماطم عادي اكني بسبك لمحشي عادي، يعني هصفر البصله واحط عليها تسبيكه عاديه خالص. وعندي هنا واحده كزبره وواحده شبت وواحده بقدونس، هنضفهم برضو الاول ونشوف هنعمل ايه في الكوسه تاني. تعالوا بقى نجهز الصينيه او الطاجن اللي هنعمل فيهم الكوسه قبل ما نبتدي في اي حاجه في الخلطه بتاعتنا. اول حاجه طبعا معايا بصلايه وسط كده، هخرطها بالشكل ده. عايزاها حتت صغيره بالشكل ده كده اهو. احط رشه فلفل اسود على البصله اللي انا فرمتها كده على ايديا، وشويه ملح كمان. وهدعك البصل بالملح والفلفل كويس قوي كده بايديا كده. انا عايزاها تنزل ميتها. بعد ما دعكت البصله بقى كده ونزلت شويه من ميتها، عندي فلفل حراق اخضر بقى او احمر براحتك خالص. هقطع كده يعني واحد او نص يعني حسب الرغبه، بس الفلفل بيدي طعم حلو قوي لمحشي الكوسه بتاعنا اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. هنقطع كده بس كده، اشوف ايه النص ولا اخده كله على حسب يعني. انا خدت كده تقريبا 3/4 كفايه قوي كده، عشان ايه ما يبقاش حراق على الولاد. خلاص كده. وهنزل بقى بطماطمتين عليهم على الخلطه بتاعتي دي، طماطمتين بس مبشورين مش مضروبين في الخلاط. خلاص كده. وهنزل كمان بمكعب مرقه، كل ده على الطماطم والبصل والفلفل. الكمون، رشه كمون، مش كمون كتير لان الكمون لو زودتيه يدي طعم عكس، لكن انا عايزه رشه بسيطه. الرشه البسيطه دي بتظهر الاطعمه اللي موجوده كلها في قلب بعضها. خلاص. هرشه حاجه يعني بصوا حاجه بسيطه قوي كده بالظبط كده، حاجه بسيطه قوي. خلاص. عندي صلصه جاهزه متسبكه جاهزه اهي. هنزل برضو بشويه كده، مش صلصه زي الكياس العاديه، لا دي متسبكه يعني معموله ببصل. هنزل كده تقريبا بمعلقتين. خلاص كده. هجيب بقى فص توم ومعلقه واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. هنزل بقى كده يعني تقريبا بنص معلقه توم. هقلب الخليط بتاعي الحلو قوي ده كله كده مع بعضه كويس قوي، واتاكد ان الملح مظبوط. قلبنا بقى الخليط كويس، وده هنروح نازلين عليه باللب بتاع الكوسه. احنا ما بنرميش حاجه خالص، حرام. اولا الكوسه مش رخيصه، ده كيلو الكوسه ب 25 جنيه، يعني ده هتستوي تقدر تاكلها جنب شويه رز، وهتستوي تحت الكوسه يعني. خلاص كده. فحرام ان احنا نرميها. فهقلب بقى الخليط الحلو ده كده، يعني ضربت عصفورين بحجر. اللب بتاع الكوسه ما اترماش، وكمان ينفع تاكلي بيه رز ساده، تغمسيه بعيش جنب اي حاجه. هنقلبه بقى كويس قوي. ودي الارضيه اللي هرص عليها الكوسه بتاعتي. بعد ما ظبطنا بقى الصينيه بتاعتنا، عندنا رز مغسول
وكده سايباه يتصفى بالشكل ده كده. مش هاخد كتير، انا عايزه، انا عامله 2 كيلو كوسه، عايزه تقريبا يعني يجي ربع كيلو رز على نص كيلو لحمه. انا عايزه اللحمه اكتر من الرز، فهحط رشه رز حلوه كده. يعني انا غاسله نص كيلو، قسمت النص كده اهو، النص هنا في الطبق بتاع الرز، ممكن اعمل بقى رز بلبن او اي حاجه بيه، والنص التاني حطيته هنا. سبكت تسبيكه زي اي تسبيكه اللي هي بتسبكيها لاي طبيخ، لاي محشي، الكلام ده. هنزل بقى بالتسبيكه بتاعتي كده على الرز الاول. انا مش عايزه احط اللحمه والخلطه بتاعتي سخنه، فهقلب الاول كده، احط التسبيكه واقلب لحد الرز ما يبرد تماما، واحط التوابل اهو كده الاول. ثواني اهو، هقلب بقى كده الرز بتاعي مع الصلصه كويس قوي كده. انا متعمده الحقيقه، انا شلت معلقه صلصه واحده عشان نبقى نسقي منها الكوسه بتاعتنا. هنزل بقى كده بالكزبره وبقدونس وشبت، يعني ربطه وربطه وربطه بالشكل ده كده. هقلبهم بقى مع بعض برده كويس قوي، واجيب التوابل بتاعتي. تعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا قبل ما نحط اللحمه، يكون بقى كده خلاص الرز والخلطه بردت تماما. وعندي كمان بقيه التوم، هنزل كده بالثوم المفروم ومكعب ماجي، وعندي دلوقتي رشه كزبره مش كتير يعني، حاجه بسيطه، وشويه من الكمون، وشويه فلفل اسود، لا دي بهارات محشي، حبه كده معلقه صغيره من بهارات المحشي، ورشه فلفل اسود. وهننزل كمان بالملح، نظبط بقى الملح بتاعنا. هقلب بقى كل الخلطه دي كويس قوي. عايزه بقى اوريكم الخلطه قد ايه مليانه خضره ومليانه، يعني الرز فيها مش كتير ولسه ما حطيناش كمان اللحمه. الخطوه دي بقى اختياري، عندي ليا مفرومه بالمبشره، عايزه تحطي ليا تمام، عايزه تحطي زيت براحتك، بس الليا بتنقلها في حته تانية خالص. اللي بيحب بقى الضاني هتعجبه قوي قوي قوي. هقلب كده الليا برده مع بدل الزيت، يعني ممكن تحطي انت بقى زيت او براحتك، او تستكفي باللي حطيتيه في التسبيكه. هقلب كده حته ليا عليها كويس قوي. وهنا بقى خلاص الخلطه بتاعتي شبه بردت، يعني هي مش 100%. طبعا انا ممكن ما احطش النص كيلو لحمه مفروم، انا هحط حته حته واشوف بقى اللحمه لحد ما تبقى يعني في توازن بين الرز واللحمه، ويا ريت اللحمه تكون اكتر شويه. خلاص كده هنحط بقى اللحمه زي ما قلت لكم بالنظر كده. خلاص كده حبه بحبه واقلب، يعني هسيب حته صغيره عن النص واقلب. خلاص لقيت اللحمه مش ظاهره فيها حلوه، لا هحط النص كيلو كله. خلاص كده اهو بالشكل ده كده. قلبوا بقى كويس قوي وظبطوا ملحكم 100%. انا شايفه ان كده الموضوع حلو قوي قوي قوي. جهزنا الخلطه، انا حطيت النص كيلو لحمه مفروم كله الحقيقه. خلاص كده هاخد بقى اللحمه بتاعتي كده، انا مش هامله الكوسايه كلها. هنا لو تلاحظوا ان الرز اللحمه قد الرز، وممكن تكون اللحمه اكتر شويه. بصوا بقى في حاجتين مهمين، لو انتوا هتسووا الكوسه دي على البوتاجاز مش هتدخلوها الفرن، اديها الاول تقليبه في الزيت، يعني اديها نص قليه كده في الزيت. طب هتدخلها الفرن زي حالاتي كده، لا ما تديهاش حاجه خالص، وخليها زي ما هي كده هتبقى زي الفل. بص حشيتها بس مش 100%، الرز اصلا قليل فانا مش منقصاها قوي. وعلى الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض دي، وهروح حاطه الكوسه بتاعتي كده. تعالوا نعمل واحده كمان كده مع بعض اهو. اي نوع توابل اللي اي حاجه انت مش حباها تحطيها في الخلطه براحتك، اللي يرجع لك انت اعملي. انا بديك الفكره، اما بقيه البهارات بقى اي حاجه انت مش شايفاها مش حباها شيليها خلاص. بس هي الطريقه دي بتطلع احلى كوسه بامانه، يعني بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. بصوا بقى اهي، يعني مليانه مش مليانه قوي ومش فاضيه قوي، لان الرز قليل قوي، مش هنسيب حته كبيره زي اللي هي كلها رز. اروح حطهم بقى رصهم كلهم بالشكل ده. انا عشان هسويها في الفرن ما قلتهاش الاول، هحشي الكميه كلها ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بقى كميه الكوسه بتاعتي كلها، عايزين دلوقتي عندي دلوقتي كام كبشه شوربه على الحله اللي كان فيها صلصه، شوربه لحمه بقى شوربه فراخ زي ما تحبي، على معلقتين من الصلصه اللي احنا ايه اللي احنا كنا عاملينها للتسبيكه. طبعا الكوسه بتنزل ميه، فاحنا مش عايزين نحط ميه كتير، يعني كده كفايه قوي على كل طبق من الكوسه بتاعتنا
كده يا دوبك، يعني ما حطيتش شوربه كتير على على الكوسه، يعني يا دوبك ما غطيتهاش. مولعه الفرن بقى طبعا، انا مولعه الفرن على اعلى درجه في الفرن، والشبك مش الرف الوسطاني، هنخليه على اقل حاجه تحت، يعني يكون قريب من النار اكتر عشان ما ياخدش وقت كتير في الفرن. هنسيبه بقى لحد كده ما ياخد لون، وهنشوف هنحطه لحد ما يستوي. وقبل كده ما ياخد لون من على الوش ممكن نحط ايه، دهنة صلصة بسيطة كده من على الوش. الصلصة الجاهزة بقى لو عندك اي حاجة، قبل ما تفتحي خد لون وانتي مولعة من تحت تمام، ما خدش لون وانتي مولعة من تحت هتطفي تحت وتولعي الشواية، وهوريهولكوا بعد ما يخلص بيبقى تحفة. خلاص الكوسه بتاعتنا التحفه طالعه بالشكل ده، حاجه كده بسم الله ما شاء الله تفتح النفس. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. شكرا ليكم، سلام عليكم.